ahantu hahingirwe shwenkuruza agahingwa shwenkuru akahingwa nayi dukwe na n'umwana nawe nandakora ki kuhinga ukabara ko abahinzi b'omwana bagufuhirira ombwire Alan Muhozi akwire bwabire na yegesa abahinzi b'omwani abari kurengigana abari kwegitira omu kibiina kya Rempungu Coffee Growers Enterprise Group yo muri Ruhinda North District ya Mitoma ahashoborera kugira ngu eki nikireetera omwana okukora gye n'okuteeka henjuma omu bwingi ekiri kwongyera aha masharura n'entaasya harimwe ebiti kimwe bibiri bishatu birwire ori kumanya ngo bikozere ki burwire buri season burikuzaho nugutekwa kukora ki kuragara buri season kuzaho nugutekwa kukora ki kuragara konka okireba ekiti kyawe kimanya ngo kiine obuzibogwe season etandika ekiheza kuhwa ojoza kugira oti yatahamu numwiririra kushoroma omwana gubabuka Irareka Musime chairman w'ekibiina eki ashoborire ko kwegitira hamwe n'okutahira abahingi b'omwani ne bimwe batandikire okwekoramu omurimo ahashobore ko ekintu ekyo bwahati kiyo nibazarira amagoba mingi abantu bashatu n'okutayayira twijanira omushenga gwa kiro 50 za fertilizer twine ekitabo kiitu nituhandiika omuhingi oguturaiko tuza kureba erizasitayayiro waguri persistant Mr. Alex tuza ko omusiri gwe turebe ayitwa akajero omushomo iwo mwani gwawe guri mu mwaka nicyo kibiina cy'abahingi ekiryo muri Mitoma district ekyabanye kundire ekiryo nikikora omurimo abo kuba district nagirabiremu narebera kuba kutwaza konka iyo nindebe ekigombe kiitu kiryo nikikora omurimo gw'amaani munonga b'abahingi b'omwani omu kyanga eki abari omu kibiina ekishomesibwe basiimire omwishengero waabo ahabw'okuba ekyokureberaho hamwe n'okutaho oburyo okubatungira omwani ogu barikugira ngu nigwija kubongyeraho kihango aha mutindo hamwe n'entaasya y'omu maka gaabo n'okusiima memba wa parliament wiitu w'ekitiinisa Thomas Tayebwa ahabwa omuranga gw'okutureetera omwani egi yaaba emyaka 3 atandikire kuheereza abantu biitu omwani nitwe bwanyuma y'okutunga omwani kuruga wa memba wa parliament tushaziremu ngu twekoremu omurimo tukore ebigombe ebiratuyambe kurebuka ngu omwani gwitu twagugambirira twagwihamu akasente kashikire twatandikire kweterana turashishana n'akasente turagura fertilizer turagiha memba akiza omwani gwe kandi abantu butwasa mwenda emyani yawe yabonire aha nshonga y'okucuuka kw'itaka hamwe n'omwani okuragaruka orurabyo gutakakuzire omuhingisa ahabwire abahingi boona okukozesa ofisi z'ebyobuhingi aha magomborera gaabo na munonga okwebuuza aha mibazi ey'okufuhiriza omwani n'enkozesa y'eshikire hingi nitubahabura mukozese extension officers abagomborera wotakubasa kumubona kozesa ebitongore ebiguza ebintu byokozesa omusiri nari omuntu okuguza emibazi egi kwatagana nawe waza kugihayo akushoborere ogwo mubazi nobasa gutabura n'ogundi ogwo mubazi nigujwangana n'ogundi ogu yengyerasha abahingi b'omwani boona omu Mitoma okuhangaho n'okwekorera orwezo rwabo okuruga omu bintu ebibehinguririze nk'ebishushu by'omwani obuhurunguru amashagente amatoto hamwe n'ebisingwa amakuru agagasha kwa Samuel Akanjuka abwatari w'esito omu Mitoma